Sələmətlərimi, bugün biz savamızda qatar degan bir esepni çıxaramız. Бұл esep aldığın eseplerге, aldan şeşken eseplerimizге qaraganda kichkene күрделілеу. Ең алдымен сұрақты оқумен бастайық. Аман алғаш рет жаңа мектепке дене шынықтыру сабағына келді. Сабақты бастамас бұрын оқушылар биіктікте өспе öğretmen сапқа тұрады. Yani өспе öğretmen болғанда, yani ülkenin kişiye benim düşüngenim. Eğer her оқушының boyu altın alı belgili bolsa, және бұл деректер өспейтін ретмен, yani yer bir kelesi rettelgen bolsa, dəstürdü buzbau үшін amandың qay qatarda turuğu gerektiğini anıqtaytın bağdalama жазыңыз. Sağını aldığınızdan koyulmaz. Jaraydı. Sınıfta boyu aman siyahtı bir neçe оқушы бар bolsa, onda bağdalama onu onlardan sonundan koyu gerek. Yani misalı oylap göreyik, amanın boyu 1 metr bolsun. 1 metrli misalı tağı deyin 2 оқушы бар bolsa, aman sonu artacağına turuğu gerek. Бұл жерде менің білгенім оқушылардың саны беріледі, оқушылардың биіктіктері беріледі, ondan кейін болса аманның биіктігі берілуі керек. Yani бұл жерде de айтып өтеді, баста алдымен en саны беріледі, yani бұл студенттер оқушылардың саны, amanda есептемегенде. Odan кейін en sаны бос орын мен massif elementler, yani boylar belirledi. Şeyim 200'den aspaytın natural sanlardan тұрады. İyi. Оқушылардың boyu santimetrмен. İyi. Oylағанымдай, yani 200'den aspaytın boylar berilген. Sodan keyin жаңа жолға аманның биіктігі енгізіледі. Енді бұл жерде bir test берілген өзі 8 165. Ondan keyin бұл жерде boylar berilген оқушылардың 8 оқушы бар екен. Бұл жерде аманның boyu berilген. 1 2 3. орында тұру керек аман. Жарайды. Onda biz деген kodtауға бастайық. Сұрақты түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Ең алдымен biz деген 8 деген саны қабылдау үшін тез жазайын. Int тең болады int input. Kodты жазамыз. Екінші, біздің оқушыларымыздың бойлары болу керек. Оған A деп кетсем болады. Көбінесе A қолданамын. Себебі бұл бір тізім беріледі. A тең болады. Не дейміз? Listin içine map деймін. Int sebebi sandarmen, bütün sandarmen veriledi. Ondan keyin input split, yani ayırı деген. Baş uzunlukta en uzunluğunda bolu gerek. Endi belgileyimiz. Endi biz деген оқушылардың da boylarını tizim retinde aldık. Üçüncü olsa biz amanның boyunu almamız gerek. Amanның boyunu alу үшін oğan men b nemesi boyu degende bir деген aynimal tandayın. Ol ne oladı? Yine int input oladı. Int input oladı. Bu da bütün san sebebi. Şimdi bizden tizimimiz ortağa çıktı. Bul жерде деген қабылдайтын барлық нәрсемізді қабылдап алдық. Енді biz A деген тізіммен жұмыс жасасуымыз керек. Ең бірінші, мына жерде көрейін, reverse, yani sort қолдануымыз керек пе, соны көрейін деймін. Yani sapqa turadi bir biyiktlikte өспе öğretmen deydi. Yani bizge test berген кезінде өспе öğretmen özleri беру керек. Соң үшін менің ойымша бұл жерде деген sort керек емес. Yani үлкеннен кішіге, кішіден үлкенге дегендей bir sortirovka жасау керек болмайды. Biz деген doğru kod жазумен жалғастырып кетеміз. Егер бірден керек болса еді A sortты, ondan кейін де A reverse деп қолдансақ болатын еді. Енді biz for I in range деп for second қолданамыз. En uzunluğunda, sebebi bizden деген tizimimiz en uzunluğunda. Енді bizden her bir оқушының boyu менен amandың boyunu tengістіру керек. Onu tengістіру үшін olsa if қолданамыз әрине. Егер sınıfta оқушының boyu amandың boyundan үлкен, yani sınıfta оқушының boyu A iyi болады. Her bir element almamız gerek. Birinci оқушы, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bарлық оқушыларды теңестіріп шығуымыз керек. Немен? Аманның бойымен. Егер сыныптағы оқушы
amandan ulken nemesi teң bolsa. Nege bul жерде teң dedim? Sebebi sınıfta boyu aman siyahtı bir neçe okuşu bolsa, yani aman men teң bolsa degan ma'noda keladi bu. Onda bağdalama onu onlardan soňundan koyu gerek. Yani 1 metrde 2 okuşu var bolsa, aman da 1 metr bolsa, ol 3-nji turu gerek. Birinji turmaydı. Soň şun bul жерде teňlik belgisini koldanamın. Eger başka sınıfta başka okuşlardan boyu amanın boyundan ulken nemesi teң bolsa, onda amanның ornunu köbeytüğümüz gerek boladı. Yani amanның ornunu basta bul жерде orun dep tağı bir aynimal berýümiz gerek. İýe. Bul 1 bolsun. Eger amanның boyu barlığından ulken bolsa, yani bul false, yani kate bolgan jagdaýda, onda degen orun 1 bolup turady. Yok, eger sınıfta okuşlarının boyu amanның boyundan ulken bolan kesinde, onda aman ikinci boladı. Yani birinci emes ikinci boladı. Yani ne boladı? Orun teң, orun kosu 1. Yani amanның orunu 1 kosuladı. Bunu başkaça kanday жазатын edik? Negizinde bunday жазбаймыз. Бұл да жазганымыз дұрыс, бірақ деген осындай жазганымыз өте жақсы болып кетеді. Bunun ma'nosi dal o'sha yerdagi siyaqti. Hozir koduma qarayın. Iya, жалпы bolan siyaqti. Iya, жалпы boldi. Әретінде деген, егер үлкен болса, yani amanның boyu sınıfta bir okuşunun boyundan kişi olsa, ol жерде oruna ülkeyip ketiveredi. Yani birinci qatarda turmaydı, ikinci qatarda, üçüncü orunda, dördüncü, beşinci orunda turup ketiveredi. Ol жерде ең соңғы жасайтын нәрсеміз, biz деген amanның ornunu çıkarıp berýümiz gerek. Ay orunda turady. Endi bunu saxtaymiz және жүрgüzeyik. Men basta kişkeni sandalym men bir göreyim. Mesela bizden 3 okuşumuz bolsun. Biri 120, ikincisi 115, üçüncüsü 110 bolsun. Amanның boyu bolsa 112 bolsun. Hazır menin kütgenim birinci orun emes, ikinci orun emes, üçüncü orunda bolup gerek. Maňa 3 dep şart berýär gerek. İyi, duruşum jasadı. Endi bul jerdegi testni nege basta bul jerdegi test bilen men jumyş jasaspadım? Sebebi bul jerde körgeniňizdej 8 okuşu var. Basta degen testimizi kişkene, yani okuşlardan, yani tizimden az tizimden bassamız gerek. Ondan keyin ulken tizimde test etseňizler özüňizge ыңгайлы bolar. Sebebi kişi tizimde kate berse, onda ulken tizimde test etүүдün paydasy jok. Bul jerden bizden testi göreyik. 8, birinci okuş 165, 163, 160, daha da böyle 160, 157, 157, 155, 154. Amanның boyu 162. Bizge 3 dep berdi. İyi, жалпы oldu ders. Endi sınıfta boyu aman siyahtı bir neçe okuşu olsa, onda bağdalama onu onların soňundan koyu gerek. Bunu hazır tekserip göreyik. Bizim ta 3 okuşumuz bolsun. Üçü de teң olsun. 120, 120 және 120 olsun. Amanның boyu da 120 olsun. Bizge hazır 4-nji, yani aman bulardyň barlygynyň artynda turup gerek. 4 dep şart berip gerek. İyi, bul jerde de bizden kodumuz dürüst jasapdyr. Bugün geçirimiz oslay edi. Bul sizlerge kızık bolan şar dep oylaýmyn. Men oýumça esepderde men çağırmasdan elde men ili surakda okugandan keyin özüňiz çygaruga bir tırsyp görgeniňiz jakşy bolady. Sol kezde siz kalay öýleýsiz, kalay menden başgaça öýleýsiz, sonra öýrengen bolasız. Tek gana meniň videolarymdy görseňiz, onda meniň metodlarymda nemesi meniň kodlarymda esiňizge saktap alasızlar. Al esde saktap bolsa problemany nemesi başga olimpiadada çykkan eseplerdi şeşүүge kömekleşbeýdi. Soraklarınız var olsa tömenge жазып kaldyryňyzlar. Kelesi videolarda görüşgençe hoş sağ bolunuzlar.